I was married in 1938 Ndachata ngo-1938 and my wife died in 1972. unkosikazi wami waphupha ngo-1972. I never suspected my wife one day. Nangeminenye khe ndasola kubo mkama kahambi Not kakuhle even a little bit of suspicion. nakancinci nje. And my wife never suspected me one day. Naye kangaze angisole nakancinci nangeminenye, Just suspicion. ukusola nje. I used to leave for America for 6 months. Ngandihamba ndiye eMelika 6 months, She never suspected me. kangade asole And akhane. I never even have had a little suspicion that my wife might be doing something. Nami khange ndikrokrela kancinci uba kukho into ayenzayo phaa ekhaya xa ndingekhoyo. That is the life you should live. Nansi impilo ufanele usiphile. lalelani-ke Utswelelange ebandleni kuJehova, ebandleni kuJehova engilaziyo mina enginathi yisibanga engaqala ngalo eqalileni ngayona angazi la amanje ake sebetsola tsa jwale lama manje engaqala ngawo diphutheho tse ke qadileng ka tsona ngaqala ebhinoni ke ne ke qale Binoni, ibandla lokuqala phutheho ya pele. abakhona bangakutshela Ba teng ba ka o jwetsa, abantu bakhona batho ba teng babesebandleni ba ne ba le phuthehong, babebhaqodiswe ngomoya ba tolobeditswe ka moya bonke kaofela. wayengekho ulufetho Ho se ba lo sepete babesebandleni ba le phuthehong ebhinoni Binoni, bakhona abasebhinoni ba teng ba Binoni babesebandleni ba ne ba le phuthehong ebhinoni Binoni, abantu abakholwayo batho ba dumelang. ukusuka lapho Ho tloha mono ngabheke Port Elizabeth ka ya Port Elizabeth, abantu abakholwayo batho ba dumelang babesebandleni ba ne ba le phuthehong, beqoqele ndawonye ba phutane tulong e le nngwe, bezondwa abantu ba hlwile ke batho, bethandana ba ratana bona. umoya ingcwele wehla Moya o halalang a theoha, babhathizwa ba ngomoya tolobetswe ka moya. ebandleni Phuthehong, ibandla phutheho aliphathwa ubuntu ha e tshwarwe ke motho, liphathwa umoya e ingcwele tshwarwe ke moya o halalang. niyamizwa La utlwa na kusebenza iziphiwe ebandleni sebetsa dimpho phuthehong kamoya ingcwele tsa moya o halalelang. akusebenza iziphiwe ehlathini laphaya Mpho mane zisebenza ebandleni sebetsa ka hara phutheho iziphiwo zikamoya ingcwele tsa moya o halalelang. la ebandleni Ka hara phutheho abanye bakhuluma ngezilimi ba bang ba bua abanye batoleka izilimi ba bang ba ditlaleletso, abanye baprofeta ba bang ba profete, abanye babenza i-government ba bang ba njalo njalo kuningi la ebandleni phuthehong. lidinge ngaloko ibandla ngoba iziphiwo zikamoya ingcwele zifuneka zibe khona ebandleni hayi umbhantshi lo Kopa-kopanena kodwa iziphiwo zikamoya ingcwele ziyalawula ebandleni ziyasebenza ebandleni khona ziyasihlanganisa khona ziyasisola abasisolayo khona siphenduke lapho esiphenduka khona kubonakale kwemvuleke nalapho ingcwele ebandleni moya o halalelang phuthehong. sezwakana Ra utlwana na? lalela-ke Mamela he, lapho ebandleni phuthehong mona akunakuyekwa re ka se ra tlohela. kube bonke abantu Mang le mang bahlanye bakhwele phezu kwezitulo ba hlanye ba pale hodima ditulo, baza kuzaphula ba ka lesitulo di roba ditulo tseo, bazawulimazana abanye ba tla lemasana ba bang, bazawulimazana iy'ngane ba lematse le bana. alikho Ha hona ibandla phutheho lomama ya bomme. omama bayini Bomme keng amalungu ebandla ke ditokololo tsa phutheho. baphethe ubani Ba tshwere ke mang? ama-elder Ke baholwane nomoya ingcwele le moya o boitshepo. bona ama-elder phethe ngubani Bona baholwane ba tshwere ke mang? yithi Ba tshwere ke rona.
yithi Jeroma abanakwenza into yabo ba itse ba se ratang badlale ngebandla ba tshameke ka Phuthego alikho ayiyo ibandla lawubaba Phuthego ya bontate ibandla lawubaba liphansi wani Phuthego ya bontate ha Phuthego kuyezwakala awutsala alikho ayiyo ibandla lamantombazane Phuthego ya basetsana elihamba lolo ligenyeza njengevili esamang nnotsi la ka lotwana lila ebandleni eka hara Phuthego liphethwe o tshwerwe awunakuyenza into oyithandayo ka seo se se ratang uthi mina ngikholwa yintombini mina gore nna ke dumela mo basetsaneng ubusuwenza into o bo wetsa sengwe eniyithandayo amantombazane e le ratang ebese basetsana nivumelana ngento e be ni dumelelana ka so seo seniyenza badodana setsa zintombi anakuyenza into ka sela etsa seo ngaphandle kwebandla ka ntle ya Phuthego kunjalo bafundisi niyavuma labo Jwale baruti niyavuma nabafundisi e baruti abanakuyenza into abayithandayo a itse se ba se ratang ngoba sikhola thina abanikazi ka gore re teng rona beng abaphendi balo msebenzi ba tshwere mosebetsi o ngeke asenzele kwakhe ecaleni ka ka iketselo sa gae ko Lutho. kuyezwakala ra utlwana hawu kwangathi manje sizwakala o ka re amen a kwaliwa lalelani utlwelelang he namna nengithetha kulusha ke bua le batjha alikho ibandla lolusha ga gona Phuthego ya batjha wawulibona ke ba e bona kae wakwalibona ke ba e bona ibandla lolusha Phuthego ya batjha inhlangano yolusha kopano ya batjha ayibhaliwe la ebhayibhelini ga ya ngwalwa mo baebeleng kodwa siyenzela ukuba abasha bazuze abasha re eletsa gore batjha ba kgone go fumana batjha ba bangwe nokuba bathole imfundiso eqondene nabo le gore ba amogele dithuto tse tshwanetseng kodwa bona balapha ebandleni mme ba ka mo Phuthegong abanayo into yabo abantu abasha ga bona selo sa bona abangayinquma se bona ba ka dumelanang ka sona ebese belawula ba ngayo laole ka sona engekho ebandleni se seyong mo Phuthegong angazi noma niyangizwani kwangathi umoya uyaphela la endlini latse moya wa fela mo ntlong uyaphela umoya wa fela moya ngoba abantu bathanda ukuyilawula ba bone batho ba rata go Yenza itaola kahle di utlwa sentle yonke into isebandleni dintho ka go fela di Phuthegong ibandla linye Phuthego e nngwe liyinsika ke pinagare ne-foundation ebile ke motheo yamaqiniso wa boammaruri awunakwenza a church within a church. o ka se wa etsa kereke ka mo hara kereke You cannot create an assembly within an o assembly. ka se wa etsa assembly ka mo hara assembly e nngwe niyezwa nina nonke ra utlwana rote niyezwa nani basesazini le mo swase ra utlwana sebehambile nizile nanso kwindaba taba ke he ayikho into ga gona selo enziwa abasha se tswang ke batjha bengavumeleni nebandla ba sa dumelela diphuthego sizwana lapho ra utlwana iyaphela indaba yami ya fela taba yaka ngiyaqeda lapho ke qetelela moo inkulumo yami yamhlanje puo ya kajeno njengoba A holy life impilo engcwele in money, emalini honesty. ukwethembeka I owe no man in the world. ndazi abantu emhlabeni I owe them nothing. o andikweleti mntu emhlabeni I pay. ndiyakhokha I don't beg for money. andicingi ndambe ndicela imali If I have no money, xa ndingenamali I just sit down and pray. ndihlala phantsi ndithandaze If I need a shirt xa ndidinga isheti and I have no money, ndingenamali I go on with the whole shirt. ndiqhubeka nale sheti elidala endinalo Don't want to take my people from money from people, angifuni ukuthatha imali ebantwini enrich myself with I take from the poor people. ndizenze ndibe sisityebi ngezinto endizithatha ebantwini abampofu ninji lwamabandla yanu ndiphuthego ke nantela sepitoli yakwapitori yakhe
nanti la kuphi le kini kwena kuphi Mabopane. emapopane Mabopane. nanti elesebhinoni Ongutele kwepitoli. nanti elesedevitoni Ola kwepitoli. nanti elokwathema Kwathema ke. sizimele thina Ngimese. azohlangana kanjani Ngitapapana byang. umbuzo wakho lo Epoto hawe. ngoba amagosa Bawubane baholwane ba. base ePitoli Bakho Pretoria. bazimele thina Bari ngimese. amagosa asedevitoni Baholwane kwa azimele thina Baba barikemese. abase-springs Babo Springs. kwathema Kwathema. bazimele Babo thina barikemese. abase-natal straight Babo balisuka simele thina barikemese rona. uzowahlanganisa kanjani O ta dikopanya jalo. Oh, uNkulunkulu Modimo. kwabasefeso Oba Efese chapter 4 chapter 4. verse 11 phela masinyane Bala ka bonako. sesiyaphela njalo Rafelelesa. lapho-ke sithola khona indlela Kumori fitelang tsela. esiyibiza ukuthi i-coordination Ore ditsantsoro ke kopanya. azohlangana kanjani la Ka mabandla kopana ba. Funda-ke mfana wami. Ba la mshimane. uyena futhi onika abanye ukuba babe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abelusi nabafundisi hawu nezwe Lutile. yilabo-ke abahlanganisi Kebona he bao ba kopanya. ukuze umzimba ungehlukani phakathi Ore mmele sohana. yilaba bantu Kebona batho ba. laba bantu kulolu didi Batho ba bo sithopheni seo. abaphathi bandla Abatshwari puteho. kodwa bajikeleze emabandleni Me ba tsamaya mo diputehong. bakhona bangabapostoli Ho na le ba ile ba apostolo. abanesipho sopostoli Ba na le mpho ya bopostolo. abazisho bathi heyi ngumpostoli mina Ababuba re na ke mopostolo. oy kuyabonakala Ba bonala. umpostoli Ba ke mopostolo o. bahambe bakha amabandla Ba tsamaya ba ha lapho bahamba khona Mo ba tsamaileng teng. kuphila iziguli Ho phela ba amadimoni ho tsoma timong. kuhamba ikhwala Ho tsama yilapho bahamba khona Mo ba tsamayang ebese teng. bakha ibandla Ba he puteho. bathi sebelakhile Aba ya hile. badlule Ba ebese feta. kufika abaprofiti Ebe ho tsa ba profeta. abazoshumayela izwi Ba tsorela le ngomoya oyingcwele moya o ha. badlule Ba feta. ebese kufika abanye Ba bang. abavangeli Ba efang. abazofundisa ukwanda Ba kwebandla tsorutang ho. badlule Ba feta. ebese kufika othishela Bo titsela. ababeka iblackboard laphaya Ba blackboard kwa. begcwele umoya ingcwele Batsotse moya. abazofundisa Ba ibandla tsorutang puteho. ukuze lingehlukani Ore seatswana. manje nihlangene lakithi nina yitho sihlanganisa amabandla yithi lezi nhlobo ezinhlanu baditshopha tse tlhano ukuze ibandla libe linye gore puteho e be nngwe noma lehlukene ga ya tswane linamandla leya e na le nelisekomatipoti lekokomatipor sofika kulo re tla fitlha ko yona nelisezanini leko tsanini sofika kulo re tla fitlha mo yona nelisephalabulwa leko phalaborwa sofika kulo ro fitlha nelisepitisburg leko pitasburg sofika kulo re fitlha mo yona nelisemsina leko mesina bafika laba ba bajikelezayo fitlha bana ba tsamayang bahamba ngomoya ba tsamaya ka moya abashayisani ga ba tšhaisane kudlula omunye go feta o mongwe aqede kwakhe apetsetsa kufika gae omunye go feta o mongwe nani ngihleli nilindele le ba le nna nama-elda ahleli elindele bagolwane ba nna ba letile anamandla ama-elda ga bana maatla maelda nalo pasta le moruti o ukuthi hayi hamba dlulani lapha kithi ra feta mo ningezi la okelatla kukhona balayo go na le ba abaliyisebenzisi kankulunkulu ganang batlhanka ba modimo uma zifika ga batla ngoba kukhona bakufihlayo le tse ba di dipileng bangafuni le bakubonakala ba sa batle gore di bonale ubukhosi babo bogosi ba bona
khona manje laba mabefika lanoba abata oqhamuka vinjelwa abathibelwe ngoba laba ulebana ngibona abahlanganise ibandla ubona bazophanisisa imfutheyo njengoba sinihlanganisile nje yakana lokophanisisa ya njengoba sesinakhelitha abantu lokala hawe lapho esinihlanganisa khona lokopanya ke uze nesalukazana noma sathi molwate nabagula abathwala basekhona la lebalwala ngbarwa ibe isibhedlela ebasefete somoya kamoya nenyama nenama khona le khona kwa bo If we do what other churches do, xa senza okwenziwa ngezinye icawa then the churches have no hope. amacawa awanathemba ngendlela leyo enginitshela uba nenze ngayo ningenzi ngokuthanda kwenu ningabuzi kumuntu ukuthi ngabe senza ngako yini nilalele mina ebese lokho engikushoyo mina hayi ukushoya omunye umuntu bese nenza lokho Because the church's hope, ngoba ithemba lethu all denominations, wonke amacawa ethu their hope is in us. ithemba labo likuthi That will help them uba siyawubanceda from the predicament in which they are. engxakini abakuyo And now if we are lost, xa silahlekile ke they are lost. nabo balahlekile ngoba iproblem ilapho lapha ebandleni lesikulona abantu benza izinto ezishiwo ngabantu abathile There's no hope. akho themba The chiefs, amakhosi the governments, the ohulumeni nations izizwe have their hope in us zinethemba labo ukuthi that we will save their countries. ukuba siyawusindisa amazwe abo But if we go kodwa xa sihamba and cause more trouble sinathi sidale ezinye ingxaki and cause more immorality, sidale ukonakala okuningi the hope is gone. ithemba lifile Oh, Nkosi yami. oh my god Oh, Nkosi yami. oh my god into ebulala ibandla ebulala abantu abakholwayo they don't speak the same thing baphisana bodwa ngisho nabashumayeli omunye uzama ukuphipha intshumayelo yomnye ayidilizele phansi badiliza futhi kanti nina nginincenga ngomsa kaNkulunkulu uba nikhuluma into ebenye same thing banomoya bakhuluma ngelimi baxolika baprofeta kodwa abantu sebeqedile sebexoxa sebehleze etafuleni sebehamba sebehleze emakhaya bakhuluma izinto eziningi ezizwani ukuthi nginincenga ukuthi nikhulume into ibenye hawu bathi abantwana bakwethu ukuba ngabantu bake bakhuluma into yabanye uyababona abantu ukuthi nasembuzweni yabo ukuthi banama-question mark amaningi bavumela kwangena izinto eziningi abanalo ithuba noNkulunkulu ukuthi noma into sebeyithathile sebeyikhulumile uNkulunkulu abasole ebese beyayirhoxisa leyo bayisaba ukukhuluma lokhuya babe bakhuluma lokhuya laba bantu bayacelwa ibandla lelo ukuthi bakhuluma into efanayo Nkosi yami ngabathola apha abashumayeli abakhuluma into efanayo
ejabuthelayo ehlanganayo ba relang evanayo ngabathola bomama Abafumana kae abakhulile evanayo abuang utlwana uthi noma kuyabona nomhlangano la bana le kopa kwesha umoya theo he mo lapha emhlanganweni wabo mona kopano ya bona ingakungehla imali o se wa theo kwesha umoya o theo he mo imali yakuzethela tshele tsona itaite nxa kukhona uNkulunkulu abanojabule amoya motho mo le teng ha imali le yazithela le tshele yaite yazivelela ma ya itayela tshele ngiyanincenga ukuba nikhulume into ibenye yale rapela bana beso dikwe ntho e le nngwe niyakuzwa lokho na ho ya utlwa kungabikho ho se ho ba le motho izahlukano ho se ho ba le dikgaoha phakathi kwenu ara lona kodwa nina empa lona nihlangane le kopane perfectly joined together gore le kopane ka dikopano tsohle in the same mind ka kelello e le nngwe and in the same judgment. le ka kahlolo e le nngwe a ke ntho e jwalo Ngiyanincenga ya le ukuthi rapela nikhulume into ibenye le kwe ntho e le nngwe into efanayo ntho e tshwanang kungabi bikho izahlukano o se ke wa ba phakathi kwenu ka hara lona no divisions o se ke wa ba le dikgaoha akuyi-division ngoba beqhekekile abantu badivayidede bekhona phakathi a so dikgaohano gore batho ba bang ba tswile together empa le be ba kopaneng ka ho ngqondo eninye kelellong e le nngwe nakwi-judgment efanayo le boikutlong bo tshwanang akindaba leyo a-elda baeldane abantu abagcwalise umoya Batho bagcwalise bakhethwa kulaba Bakhethwa abagcwalise umoya Bakhethwa kuthiwa makuba indoda egcwele umoya ingcwele nokuhlakanipha amole bohlano nekwazi ukufundisa yetsi ba go ruta namadikoni e sita le matiko abantu abagcwele umoya ingcwele uzobaphatha kanjani laba bantu nxa ungagcwaliswanga umoya ingcwele wona wabhaphathizwa umoya ingcwele na wena sewezewayehla sewuzewa umfundisi sewuzewa igosa sewuzewa umshumayeli have you been baptized in the Holy Spirit mbuzo lowo kungakho ka baka leo uPaul poletse uthi kuTimothy o re ho Timothy uma umuntu ha motho efisa abatla umsebenzi mosebetsi wobu-elder wa boelda kapa boholwane ufisa into enhle o batla ntho e ntle kungakho uthi kuTito ke ka baka leo a re ho Tito ngakushiyela lokho ke o sietse hona ho Krete mono Krete bawumise gore ebandleni o emise pusong ama-elder baholwane namadikoni le matitong ama-elder baholwane akubona abahlufu bebandla ase batshwenyi kapa bathoriki akubona amakhosi ase ebandla barena futeho kodwa ababheki empa ke ba lebeleng kungakho kwi-elder ke baka hoke moholwane mayigcwale ntoni a tlaleng nantoni leng nokuhlakanipha le botlalo ikwazi nokwenzani a tsebe le o etsang nokufundisa le o ruta yi-elder ke leyo ke moholwane he hayi umkwebethu nje wesikhumba sasilabashumbi e seng ntho e omeletseng fela letlalo le tlotseng basui kodwa kube indoda egcwele umoya ingcwele empa e be monna ya tletseng hayi egcwele ipolitiki e seng ya tletseng polotiki egcwele umoya ingcwele ya tletseng moyo halalelang ningizwa kahle lenkutlwa hayi hantle egcwele inkani e seng ya tletseng kuvuleka ingabi manganga nankani a tsabaye manganga inkani kgang imisebenzi yenyanga ke mesebetsi ya nama yindoda egcwele umoya ingcwele e be monna ya tletseng moyo halalelang yi-elder ke leyo ke moholwane eno yi-elder leyo ke moholwane eno ekwazi nokuhambela abantu ya tsebang le go tsamaya ekwazi batho nokuvuselela abantu le go tsoseletsa batho ekwazi nokweluleka ya abantu tsebang le go laya batho
engalwi nabantu asalwe nabantu engabathuki abantu asabaruhati bakhe engabaqoshi abantu asabatigoni bakhe kodwa umuntu osondeza abantu enkosini empa bebuthi atamezanga bathi othi muredi umbona uri hamona noma unomthwalo la unale wazi murwalo ungasizakala usebore ukathikala kanje elidake leyo elo kemuhulwane kanti namadikoni athi le matikoni nawo lona ufuna bagcwala umoya ingcwele uthathatale boyakale la itsho njalo lencwadi litho njalo lo hayi umkhwebethu lo usele sella fela kufanele ikomiti ubata komiti hayi elideni usebobo elde hayi ebudikonini usebobo tikoni apha ebudikonini bobo tikoni abantu abaswele umoya ingcwele ubata abantu itsho njalo lencwadi engiyiphethe litho njalo ngolo ke amen bo manje ke sedlule yole hore fete kusho ukuthi ibandla yore puteho liphethwe ama-elda esore ke ma elder namadikoni le matikoni nale pasta le morutena isebenza nama-elda osebenza le bahulwane amapasta amanye baruti ba bang akavumi nama-elda ha buisane le ma elder uvela gqabhuke nje o thewa ka udimofela athi kuthi ama-elda amangala bahulwane ayazi bamakali abayisebenzeli akufanele lokho awasomerubejwana akayazi into ayenzayo lo asebenzishayo samu ipasta moruti ivumelana nama-elda udumelelana le bahulwane sezwakala yawutwana hayi ipasta-ke leyo ke moruti yenu mhlawumbe uthanda ukwazi ukuthi-ke owabadikoni umsebenzi yini mohlomorata usuzile ukuthi ama-elda ayahambela emizini uthile hore ama-elda ayahambela esibhedlela bahulwanisetela ama-elda bahulwane ayahambela abawileyo basamayela bawile ama-elda Ba-elder ayahambela ababuthakathaka basamayela babuthaka ama-elda bahulwane ayatatamisa omadikoni yini sebenza amadikoni wona kini amadikoni iwona abheka lapha ezimalini ngibona bakhe bangithelete nababuka lapha ezemafasteleni bakhe bangifelsire ezaphukileyo ney'tulo ey'phukileyo nokuthi kuclean lapha endlini kuyahlala uthulile bona bayengamela bona bawukamela bakwazi ukutshela laba abanye basibe ubulelela baba omama noma amantombazana asize kuzoklinwa lapha endlini uzoklinwa ngabona umsebenzi wabadikoni-ke lo umsebenzi wamadikoni lalelani-ke utswelela ngelo ibandla-ke yilelo nalelo kutheho engwe le ngwe ake ngithi elasemamilodi ake kere yakho mamelodi east linabadikoni balo inale badikoni bayo linama-elda alo inale bahulwane bayo linomfundisi nama-elda alo lemoruti le bahulwane liphelele ifeleletse liyazibhankela yeyibhankela liyazigcinela imali yalo bakulukela thina cyabona kwezakala wawutwala elasemamilodi west yakho mamelodi west nalo kanjalo liyona fela jalo elase-atrigville yakho atrisville nalo kanjalo yona fela jalo elaharakuwa yakho rankuwa nalo kanjalo yona fela jalo alikho ibandla elibusa elinye awona futheho ebusangeni alikho ibandla elinamandla ukuba liyongcolisa elinye awona futheho enale mata okhalimela kgotsa yo manye le nngwe angeluleka nje akabonisa fela kuma-elda mo bahulwaneng kodwa ibandla liphelele ifeleletse And God is going to take women unkulunkulu uzothatha abesifazane who are going to dedicate themselves to Jesus. abazozinikela kujesu And God is going to use them. unkulunkulu abasebenzise Because the Holy Spirit, ngoba moya engcwele the Holy Spirit blows umoya engcwele uyaphephetha where it listeth. lapho uthanda khona And we hear the sound thereof. uzwa umdumo wakhona But we don't know where it comes kodwa from sazi ukuthi uvelaphi and where he is going. uyaphi How can you direct the Holy Spirit? ungawulawula Who are you? ungubani wena To know the Holy Spirit. ukuwazi umoya The Holy Spirit operates as he likes. umoya engcwele usebenza ngendlela athanda He ngayo doesn't do the same thing to everybody. akayenzi into efanayo There is no uniformity ayikho indlela in the eyispecial operation of the Holy Ghost. ukusebenza kwamoya The engcwele Holy Ghost umoya engcwele works as he likes. usebenza He moves as he likes. usebenza He ngokuthanda talks as he likes. ngokuthanda kwakhe
That is the Holy Ghost. umoya engcwele ke lowo. Greatest fame Udumo lwethu when olukhulu we started that this church produces girls. ukuthi leli bandla likhipha izintombi. And the parents Abazali from other churches bamanye amasonto send their young people to us. bathumela izintombi abasha babo kithi. Our Sunday schools were filled by children from other churches. Ama-Sunday school ethu ayegcwala abantwana bavela kwamanye amabandla. labantu abazobuyisela lenkonzo yethu kwizinga ebeyihlonishwa ngalo abantu bebeza kithi. Girls came to us Izintombi zeza kithi because our product ngoba lokho esikhiqizayo was visible to all people. kwakubonakala kubo bonke abantu. We produced something. Sasikhiqiza okuthize. But what do we produce now? Namhlanje ke sikhiqizani. Namhlanje bayaphuma. Glory to God. Friend, sinidibana lefuture. Phephetho yakamuso. Siziba ethuse ndati. Kaphetho yethu. Yetlahlaha. Yetlaseletsa. Amoya wa Modimo. Morena re thuse. Re thuse morena. Pucheo. Yeo ke emetse. Ke pucheo e ke e romeletsweng lefatsheng. Noma lingavelanga lingadalekanga. Ha e sa ka ya hlaha ya bonahala. uNkulunkulu wami Empa Modimo wa ka. uyangizwa njengoba ngikhuluma nje. Wa nkutlwa le ka Wazi hlooho. ubuhlungu benhliziyo yami. Sangisho uma serious uma sifuna ukushiya ibandla elizosiza labantwana babe ngabantu kusasa bazoqhubeka iBayton ibe ye right bangabe bayixoshe endleleni kufuneka sibuyele kupattern. Ba bohloko ba pelo ya ka. Wazi ukukhathazeka kwami. Ba lo hlopheha ha. Uma ngibala iminyaka yami. Ha ke bala dilemo tsa. Ngoba sengiyahamba emhlabeni. Bona se ke tla tsamaya lefatsheng. Nanti iminyaka yami iyahamba. Dilemo tsa ka di a tsamaya. Kodwa ngishihlaka na. Na ke tla se ha o ntse o hlaka nthutu tje. Nkosi. Morena ba ka ka sama. Morena le fite ka sama. Hlaka. Haka nthutu tje. I know ukuthi indlela esesihambile lena okungeyona isinde kakhulu. It has been a long road. Sihamba esikhotheni. Ngiyanitshela impela. Nobaba uBhengu wathi hamba wasitshela ukuthi sisesikhotheni. Ngiyanitshela. Wani Ke tla siya lefatsheng. ngami ngimoshiya ibandla. Ke ke tla siya pucheo. Enijabulayo. Ye thabile. Lenyaka la. Ibandla elinjabulo. Leratanana. Elithandanayo. Lena lingumlo. Elinomlilo. Lisena milawo yabantu. Elingayinalo ithetho yabantu. Ebabofela. Ebabona. Iba semakhoba. Abayenza ukuthi Kodwa babe zidile. ibandla elikhululekileyo. Elibhale ba. Kodwa inkululeko yabo Inkulumo yabona must be within the scope ibe ikahara scope of the doctrines of Jesus Christ. ditutong tsa Jesu Kristo. Not within the scope of the constitution of E man. se kahara scope sa melao ya batho. Empa ditutong tsa Jesu Kristo. Wathi kunezinto azifaka lapha ezisiza umsebenzi. NgesiZulu izinsiza, izinto ezisiza umsebenzi kuze ke uraneke. Ube orderly. Kodwa lezi zinto ngoba ziwele kubantu abangavuthiwe spiritually. Sebezithathe baziphakamisa ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu.
kwathi lapho ngabe sisebenzisa izwi basebenzisa lezi indlela ezokusiza babalansisa ngazo umsebenzi basekela ngazo umsebenzi lo msebenzi ufana nengane esafunda ukuhlala eshowa ngemqamelo mawususa imqamelo leni ingane iyagenuka bheka imleze phezulu yayificilele ngomhlane yini ubufaka imqamelo na uthi ke le miqamelo ke siyifakile ngayifaka ngoba abantu abaqala amabandla bane authority yokufaka izinto ezithile ebandleni siyazwana nto zami banelungelo lokudeclare izinto ezithile bangabuzwa umuntu bayaguide abafaka endleleni njengabapostoli ibandla lingabhabhatiswanga umoya ingcwele azikho iziphiwo okuyizona izisebenza ibandla ezithi nomuntu engena phakathi kwenu alahlwe yibo bonke avunwe yibo bonke akale kuwa phansi athi ngeqiniso uNkulunkulu khona ngoba nazi impilo ziyasebenza kutsho nomthenya abunyakazi nezendleleni bashela abantu bakhonza ngobunenekazi ladies and gentlemen bashezi abunyakazi lenhliziyo le akukho nto ekhulumayo akuzwakali ukuthi ukhona lapha endlini usimakade akwaziyo ukuthi bandlalini leli ngomoya ingcwele akazange wafika sizofa sishiye ibandla elingasagcwele umoya ingcwele mhlawumbe i-1/3 yabantu ababhabhatiswe ngumoya ingcwele abanye zange bamuzwe basebenza ngengqondo nangokuhlakanipha sizofa sishiye ibandla elinjalo elingafinyelelanga kule ndawo yobhabhadiso lomoya ingcwele owehle vele ezulwini angene ngaphakathi konakala izinto uma esengenela sizofa sishiye ibandla elinjalo liyaphi liyakwenzani liyahluleka kodwa lelo kuqala kuthiwa abantu beshela ukwesaba bonke kwengezelelwe ebandleni imihla ngemihla abantu abasindiswayo abangenayo abasindiswayo every day there was an addition namhlanje endaweni bangene baphuma silahlekelwa ngabantu kanti abantu basibawina abantu ngobukhona benkosi nje phakathi wethu ngoma inkosi khona kuyezwakala ungenayo ushise bunzi ngoba ungena khona uNkulunkulu phakathi kwendlu phakathi kwebandla lakhe uyabusa uNkulunkulu uyalawula uyahamba phakathi kwethu uyanyakaza kunamandla there's power in the church of God. It's a living thing. It's not a dead thing. It's not an organization. It's an organism. A pillar. Avione abantu abayikhanya khona. Ngokungameli babo. Nangezikhundla zabo. Indawo kamoya ingcwele. Abasebenza khona. Ebandleni. When the
leaves you, uma umoya engcwele you ukushiya become a dry denomination uba niba isonto like other elomile, denominations. njengamanye amasonto. What is the difference then? Yini umahluko? You know, you can't teach abantu izwi kaNkulunkulu ube effective uma bengagcwele the Holy Spirit. That's what's happening now. Akufundiswa la ekhaya kushunyela, but nothing is happening because the writer of the scriptures is not in the people to interpret amamba. See? Kuqalwe kabi kwathi abantu besafika enkonzweni basaphethwe ikhoza lokusindiswa kwathiwa shut up. Bathi abantu besezwa into abangayazi into emnandi besethi but hey, You become just a church Bese niba isonto nje or a source of livelihood. That's where we get money from. noma kube indawo sithola imali ukuthi sikwazi ukuphila kuyo, But God forbid. kodwa inkosi mayingakuvumeli lokho. But we are not glad Kodwa sithokoza because the people are not baptized in the Holy Spirit anymore. ngoba abantu abasabhabhadiswa ngomoya engcwele. abayazi indaba yokucwiliswa. Babe immersed into God, immersed into the Spirit of God, immersed emseni kaNkulunkulu, bacwilisa emseni kaJehova. Into abangayazi leyo. Bafika kabi sekuhleliwe nje. Bathi ke mase kuhleli bacabanga ukuthi yikho kona mabayifikela. Mabayifikela phela babona laba abadala. Nawo bayithambisile nje. Those who will get into the ministry later, Labo bantu kuhambeni kwesikhathi bangene ebufundisini, they are useless. babe izinto nje. You will not be able to lead this church Awungeke ukwazi ukuhola leli bandla unless you have it inside. ngaphandle kokuba ibe ngaphakathi lento. Kufuneka nina nigcwaliswe ngomoya ingcwele. Basikele straight. But nje manje ngakagcwaliswa ngomoya ingcwele ndohlupheka la. Angizokhonza kahle. Bas-challenger sababheka impilo yabo yas-challenger. Awu niyangizwa ke. Bas-challenger sabuka bona impilo yabo esenze njani yas-challenger na sathi mabethandaza abathandaza njengathi sathi inkosi nathi sifuna sifika lapha. You'll never be able Awungeke uzukwazi because the people know ngoba abantu bayazi the real thing, into eqiniso, the Holy Spirit. moya engcwele. And the people go and get joy from the world. Abantu bathokoza emhlabeni, Instead of going to church, baye esontweni, they gaze at the television the whole Sunday kunokuthi baye enkonzweni bahlale bazibhekele because they can get ithelevishini joy out of a television. ngoba bayikhona into emnandi kuthelevishini. They go and look at a football match Bayobheka imatch yomdlalo because they get a we-football. kick out of it. Ngoba bayabathokozisa lento. And there's no kick out of the church. Akho lutho olubathokozisa enkonzweni. Nothing. Lutho. It's dead. Kufile. Kwasho ukuthi sihleli sesihambe sahamba sahlala ku Dead Sea. And that is what is happening today. Into yenzekayo kulezi. Our churches are becoming dead Amabandla ethu ayafa kancane kancane. because the Holy Spirit is not given his own place. Ngoba umoya engcwele enganikwa indawo yakhe. Bafika sekuyi Dead Sea. Mawuphonsa into ku Dead Sea noma iphila ifika ihlale nje. Ayishoni phansi. Coastal people, Singabantu bakomoya. we don't make much noise about that. Asibangi umsindo kakhulu ngalokho. No good shouting that you're Pentecostal and you are not there. Akuncedi kuba umemezele ukuba ungokamoya ungekho moyeni.
There are many people who have never had that experience. Baninzi kakhulu abantu bangakhambi bayibhele nto. They wonder what I'm talking about. Baxakekile ukuba ndithetha ngantoni na. Praise the Lord, He lives. Makubulelwe uThixo ukuba uyaphila. Masithanda. Washo munye. Wathi makafe. One said, let him die, Sizolungisa into. so that we must put things right. I preach it. Ngiyayishumayela When I'm gone, uma sengihambile they kill it. bayibulale. Some say when Bengu dies, Abanye bathi uBhengu mhla wafa we'll change this thing. sizozishintsha lezi We zinto. don't want this noise. Asifuni lo msindo lo. Why did you come here? Useleni la. What do you want in such a movement? Ufuna nenkonzweni You njengale. are a misfit Awulingani if you don't honor the Holy Spirit. uma ungawuhloniphi umoya ingcwele. Amen. Amen. You understand me? Nangizwisisa. Prostaniele. Natwisisa. I have done my part. Ukulalela abantu. This is yours. If you listen Ukulalela abantu. listening to other people who Abanesihlukanisayo. will split you, Abaqhekezi. the murderers who Abalambilela are hungry in here, eziswini. in their stomach, Abafuna udumo who emhlabeni. want honor on earth, Kodwa bengakwazi ukuphila impilo. but who cannot live Unyawo their life. lwabo Their foot alukwazi kuhamba straight. cannot walk They straight. can't walk straight. Abakwazi kuhamba straight. They walk like crabs. Bahamba njengonkala. Kodwa bafuna ukuhlakaza abantu. Kodwa Itasiyange phasi. Ngami ngimoshile ibandla. Yeke itasiya enijabulayo. Yethabile. Linale lenyaka la. Ibandla elinjabulo. Leratana. Elithandanayo. Lena lingumlo. Endomlilo. Lisena ngimilawo yabantu. Elingayinalo ithetho yabantu. Ebabom. Iba etsemakhoba. Ziningi into esambe siyixosha lapha ngaphandle. Ningi nasambe siyixosha lapha kubashumayela abakhulu abanamandla. Uyabona abantu abaningi babona i-charisma yabantu bathathwe yona. Bese bengabe salalela uthi lo muntu nale charisma yakhe uthini. Abayenza ukuthi kodwa ibandla elikhululekileyo ebale ba kodwa inkululeko yabo inkululeko yabona must be within the scope ibe ikahara scope of the doctrines of Jesus Christ to sa Jesus Christ, not within the scope of the constitution of man. Isekara scope sa milaw yaba empa sa Jesus Christ. Abantu mase bephambuka endleleni. when people get off the road, Abazizwa. they do not feel themselves. Bakhohlisa abanye abantu. They deceive. Na ubaba ke wafaka izinto lapha ezinhle. Kodwa unfortunately ayebanikeza zona abezwanga kahle. But I'm being misunderstood, Kodwa abanye abandiboni ngaloo ndlela. misinterpreted, Abandithethi ngaloo ndlela. misconstrued. Bandithethe kakubi. Manje sebebambelele kuzo bafela kuzo noma uNkulunkulu ethi move. It doesn't matter. Akutsho nto noko. They have the right to do that Banelungelo lokwenza. as long as I walk straight, Xa mna nje ndihamba kakuhle. as long as I'm clear, Xa mna ndiyazi kakuhle. my conscience is clear Isazela sam sihlambulukile. before God Phambi koThixo and before man. naphambi kwabantu. Zinhle lezi insizwa angizozibala angizozisho namhlanje mhlawumbe ngizozisho as we go on. Zinhle lezi insizwa kodwa they have overtaken ukusebenza kaNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. I wanted to pass those words on to you. Bendithanda nje ukugqithisela lawo mazwi kuni. njengoba ngikhuluma nje
jwale ka bua tje mhlawumbe ngiyaqina ukukhuluma nani somo ke bua le ngala anibe ningibone futhi ka tlole le mpona ha ngoba uma niphambuka ba bona ha le papo kule ndlela go tseleng ye niyobona ngingasezi le tla bona se ka tlole ke tla nimangala ukwenze le njani makala re ke ile kae kanti sengiya kwabalalelayo ya go ba utlwellang nginishiye le nini tlohele lona ngoba nina ninhlakanhlaka ba bona ba le tlakatsa Anifuni ukuzwa. ha le batla utlwa niyizwa lalelani utlwellang nizwe leyo nto le utlwe taba ye ayikho into ebuhlungu ha hona selo se botlhoko njengokuthunywa ngunkulunkulu jaaka go rumiwa ke modimo akuphathisa into a o tshwarise taba kuphanjukiswa abantu o endleleni paposwa ke batho mo tseleng niyakuzwa lokho ka sutlwa seo ayikho into ebuhlungu ha njengalo hona selo se botlhoko yana ka seo kuphanjukiswa abantu endleleni go paposwa ke batho mo tseleng bakukhomba indlela ba o supe tsela bathi le ayilunganga ba re e ga ya loka nansi e elungileyo lokileng ke impi loo e mpe ntho eo kungcono bayeke bazihambele betero ba tlogela ba itamaele abantu abanjalo batho ba jalo that is what is going to happen to you ke ntho e tla etsegang go lona uma nihamba ngenye indlela ga le tsamaya ka tsela e nngwe ishiya le e engiyibekileyo tlogela ye e ke e beileng nizwa kahle ra utlwana kwezakala ra utlwana aphelelani into eniyenzayo tlhokomelang ntho e le etsang nizwa kahle le utlwa gantle